zašto to Darinko Kosor ne surađuje s gradskom upravom, kaže nema kontrolu. Voli čovjek kontrolu, nije ju mogao ostvariti nad Milanom Bandićem, koji se ne može kontrolirati, i to je njega naravno motiviralo da se baš sa današnjim danom oprosti od ove svoje funkcije. Kad govorimo o kontroli, kaže da nije imao kontrolu niti nad GUP-om. A kad se pominje GUP, ja bih vas ovog mjesta pitala o kom GUP-u govori. Da li onom GUP-u iz 2001. godine, kada je bio zamjenik gradonačelnika grada Zagreba, zamjenik Milanu Bandiću, i kada se osvojio GUP koji njemu omogućio da izgradi vilu na Pantovčaku, ili govori o GUP-u iz 2009. Da, tad smo imali GUP, novi GUP, a od 2009. godine ovamo jako dobro znate da Milan Bandić s tom gradskom upravom nikada nije imao većinu u gradskoj skupštini. Bilo je to puno blokada i puno figi u džepu, ali ne od strane Milana Bandića. Bilo je, kažem, tu puno problema, ali tko god je dušan u zagrebačkoj politici jako dobro zna da od 2009. godine na ovamo, da smo na jako malo procesa u gradskoj skupštini doista mogli upravljati. Na kraju krajeva, kolega Kosor stalno spominje da on naprosto skupio glasove, odnosno popise svojih kolega u gradskoj skupštini, kandidirao se za predsjednika, mi ga nismo imali drugog kandidata, pa smo se njega izabrali. Pa neka tako bude. Sad ćemo imati drugog kandidata, pa ćemo se izabrati i drugog kandidata.